Ika bapak-bapak, elok kilo na syeleng anak na makuliah di Makassar. Halo nak, kamu ko di kos nu nak? Elok kado la celek ko, udah nih ya. Dengan iya bapak, kamu tapi Cina ko letuk di terminal lede bapak, hati-hati kina. Korong, mega itu pak koci, biasa nala dong PE boleh dimundri. Jadi letu na naruh di terminal le, tunang beca nih bapak. Tapi mengelola di mundri kini tukang beca jadi heran tukang beca maka dah. Tapi puang mengelola di oloki, kedar bapak na. Semua itu lo suruh kamu mengelola di olok masih. Jadi si musyadid to dompetku ya bahan. Anjir.